bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak ngay linged na kumalatan itinagan a Denver. May saak a government employee. Adaan asawa kan dua nga anak. Nukas jay nga awan serrek ko iti Sabado kan Domingo agraman dagiti holidays, makiek-extra nga agmaneho iti taxi. Jak ko man ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko gaputa amok a common daytoyen. Ti kayat ko asawan kat adon ti kastoy a pakasaritaan a maidram-drama. Ngem kayat ko lattamet nga istoryaan gaputa amok a pakaadawan daytoy iti adal. Nang runa kadagiti padak nga addaanen iti pamilya. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agabrod ka ko nang bakit? Wala kay. Kasanon dagiti anak na. Imbag kumamot no dadakkeldan. Asinon tungay ti mga sikaso katakwadan ko nang agabrod ka. Nang runayin to nag-eskwela dan. Kat, adda ka mat lakay. Wen amumet nga ta trabaho. Di mga latan to iti mga sikaso kadakwada. Di kat isupay manan ang matangtangdanan. Saan abalin Tinapatag adda mga iwan kan mga sikaso kadagiti anak ka. Apay no itantan mo pay lang ti panagabrod mo. Agabrod kan to intong dadakkeldan. Iti kasta. Saan ta na problemaan ti mga sikaso kadakwada? Ay na, sayang mati agururay at trabaho kanyak iti Hong Kong lakay. Kan may sa, dakdakkel ti sweldo ijay. Di mo kit di kaya, tamatulungan ka para iti panagadal to dagiti anak ta. Ada kundi ta bakit? Ang amno ita, panagkunak, kat umdas mat ngagpay katatayo ti matmat gidak. Di kan agkad-kad Denver. Nalpasan dagiti papeles ko. Isu adin akon malapdan iti panagabrod ko. Talaga gayam nga intuloy latta ni Christy nagabrod anak ko. Ay, wala na. Disidido mat nga gabrod. Isu binaybay ako na. Husto matkit di tapno matulungan na kakadagiti paggastusan nyo. Nang runa kat dumakdakkel matan dagiti anak yo. Iti saan ngagbayag? Ag-eskwela dan tumatan. Unmat kiti ananang. Ang di kahit kukuma. Kat inton medyo dumakkel pa ay dagiti uping. Parikot ko kat nga roditan. No kasanok apaggitan ng tiyak trabaho ka nagaw-awir. Ay na, di mon pagparikutan day ta anak ko. Adda akmet. Siya kun ti mangaw-awir kadakwada kabayatan ti kaadam iti trabaho. Nanang. Di ka kadiagdanag tanapig sa akpay met. Kabaelak pa'y nga aw-awiran dagiti duang apo ko, kanak ko. Sigurado kayo? Wen, kunak lang ngarudan. Mala, ano sa nyo pa'y lahing ngarut ida abantayan, nana? Sana ba ni? Tagawid ak matadagos kalpasan ti trabaho. Kumusta ka matan dita bakit? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaan dito'y lakay. Nakasingsingpot nga rod dagiti amo. Saan akas kadagiti daddo mga istrikto da? Taygat na sayad nga rod ano kasta. Nag-aasat ka, tan nakatumpong kay tinaanos nga amo. Launay alakay, nanamay pa iti trabaho dito hoy. Iso ano malpas ti kontrata, ang mga no sa anak pa'y nga agawid. Anya? Ne, andyan tikat mo asawan bakit? Nagustuhan dagiti amo. Iso ang kayat da nga irenyo ti kontrata. Anya? Naibagapay ti amok a lalaki, anayunan da ka no ti sweldo. Iso nga imanugot akonan. Sayang mat no palusposak ti offer da lakay. Kulaklakit din nagawid kan. Sapay ag-eskwela ni titikir ni Limuel in tulumay atawan. Saan na bali tadapay mat ni nanang akatulungam ang mga sikaso kadagiti anak ta. Kunak mat ngamin ang mga lata iti tangdanan ta. Angam di mo mat ngamin kayat. Ay na, gastos lang deta bakit? Nasasaya at pangitid ko lang na kwarta ni nanang ti ipasweldo ta kumay ti ala makatulong. Kat sa balilat tamot ati itad mo kin ni nanang lakay. Nung amin mga lata iti mga uawir ka dagiti uping, mas maasikaso na dagiti anak ta. Makalinis kan makaluto pa iti tabalay. Hala, bayam, tapanunuta ka na yung bagdeta bakit?
Nabayag gaya mo ni Grace ijay abroad anak ko. Wen alanang, 5 laeng titawon iti ni Lemuel. 2 titawon ni Danica iti pimbanaw da asawa. Ita, agpadatan nga da iti elementarya. Apay, awan pa'y kadiplano ti asawam nga agawid. Diyak man mo nanang. No namin ano nga ibagbagakan ko na dayta. Yung kaslat di namat pagan ano. Maumak pa iti namang ibagbagay ti panagawit na. Apay, sanda kayo nga taakailiw. Daytagan nga ron nanang. Kat nusag paminsan pa ikitin nga umawawag. Sa nakasla iti amasansan ti iawag na. Kasta aya. Amangan mo't ano makumikom iti trabaho anak ko. Nalabit akas tananang. Ang umuray ka sa no kumamot ti kinabisi na iti trabaho. Isa par nalagta kumamot ati umawag. Mas daawak lang. Kapiti kalata pa nagbaliw na. Ay kat kasaritam to inton umawag. Damagem no anya tipud no makagapo. Iti kasta, saan ka ngagpampanunot iti no anya laditan? Wala nang. Talaga kasta taramida. Anda ako nanang. Nagawid ka mo't anak ko. Kunakit di ano napan ka mo't ijay ayan da abalayan. Ha? Ne. Abalayan ko na yun nanang. Ne. Apay kumangay amapanag ijay. Kano imay mo't sinukon ni Angie dagiti uping. Pinasukon kano ida ni Grace. Anya? Ti amok kat inawagan na ka ti asawa manak ko. Katyo asawan. Si mangpat ni Grace nanang. Kasta mati ko na ni Angie itay. Si mangpad ka no idi na minsan nga aldaw. Ne, apay nga ingata at di na impakpakam mo ti panagawid na no bilang. Gan apay asan at dito'y balay ti nagawidan na. Ay kat amangan no kailiw na da balayan. Iso nga ijayan ang nagdiritso ang nagawid. Kasta katangag paiso. Tinasayaat, sumurot ka mat ijayan anak ko. Iti kasta makasaritam ni Grace. Rabi matananang. Sagat na anak matan ti taksi nga ibiyahe kinton bigat. Agbiyahe ak tupay sakbay ti papan ko da Grace. Sabagay, nasaysaya at matlang no ipabigat mo nga agpaysok tani rabiin. Nagawid ka gayam. Agam apay at inak man laang inawagan wano injat. Di mo man laang mat inpakpakam mo ti panagawid mo. Gan apay at di ka nagawid dito'y balay. Apay at di takamot ayan dananang anak diritso. Pasensya kan. Ngam awan oras ko amang sungbat ka dagita sa ludsud mo, Denver. Anya? Pinasukon ko dagiti uping. Gaputa kayat ko ita makita. Sakbay ti pa nagsublik inton bigat. Anya? Agsublikan at di ta pa'y nagkitkita? Wan, duwala ang ngamin alawas ti intag ti bus ko a bakasyon ko. Ado pa'y ti asikaswak iti Manila. Sakbay ti flight ko. Iso anas ken nga agpa Manila akon inton bigat matlaang. O sige, ado pa'y ti aramidak. Di ka agdanag, tainika kung dagiti ubing iti kwartada. Sapaan tulangan ni Angie ti mangitulod kadakwada di tabalay. Bye. Mabidlaan, Grace. Hello, Grace. Hello. Una yan. Api akas jay matenda sawak. Kalaat ti panagawid na. Ita agsublimanan adagos. Magsakit, pare. Magsakit. Mawatak tirik ng pare. Pasensya kan. Musika matintip pang ipagpag-akit isakit tinagam ko, pare. Diyan kami kaya't nga'y bagay iti pamilya ti may papan ka na kami ni Grace. Awan parikot iti data pare. O kilaang, mawatak mo tirik nam. Awan mo ka pa di ngay naramid ko. Tapno aramidan ni Grace ti kastoy kanya. Awan, pare. Sigurado ka kating, iti data ana idarong king ka pare. Amangan mo no, chismis laang at lalaki ta asawam. Iya nga mo, pare. Inapod no na. Di ako na mo ti Patser. Mariribugan ako una yan, pare. Ay kat pala iwam, anay bagtasawam pare. Pengkam, no talaga nga talalaki na. Abirok kay ti bidin siya pare. Saanan, pare. Bayamon.
Umdasan kanya, ti saan na pa nagpakita ay dinagawin. Ganti panagawin na iya balay, dagiti tatakil na. Imbis nga iya balay mi. Pare, Dakil nga insulto kan na iya, pare. Agam, asara balay. Dinapatag, at kanyak na kita anak mi. Basta di kita wakitakin ka, pare. Di mula tao man is-istoryan. Iti sa balit, may papan ka na kami da asawa. Lumabal pa rin. Diyan kaya ta mamuhan de pamilya kami. Kastamatan de pamilya na tikas dyan inarawit na. nasaysaya mo lang, ano, umamwanda, itikas na. Mabahinak ka na giti na dakil no. Diyan kaya ta mamuhan da di mapaspasamak ka kami. Kan may isa. Diyan kaya ta manatahan sa asawa. Nang runa iti side ko. Isa pa nga kasi ma, pare. Di mula ko man isi-istoryahin iti sa bali. Tama ka lumakatahanan pa eh. Atakwada. Wen mami, nalpasan dagiti assignments ko. Nasayat mat nga rod no kasta. Ni manong mo ngay, sa dino ti ayan na. Nakitak mat itayan nga imo nag-iti kwarto na. Kasta ka di, sige nga rod, taawagak man mat ni manong mo. Sige mami. Sige nga rod anak, bye. Bye mami. Dani ka. Ada kayo matgaya man. Kasangsangput yu ka di? Well, kasangsangput ko lang na anak ko. Abay ka di. Sayang. Di yun naabutan ti panagsarita mi ka ni mami. Kalkalpas nila nga nag-video call. Nukasta, inawagan na ka ni mami. Wen daddy. Apag husto mat ang nagpakaday, di simbangpit kayo. Awagan na kanumat ni Manong. Kasta ka di. Wen daddy. Ay kat, nasayat nga ron, ano, awagan da kayo. Wen daddy. Nagbayag kayo mat ngamin. Sayang, tasan nyo ang naabutan ti panagsarita mi kan ni mami. Sa nabalin anak ko, tinapatag nakasaritam ni mami. Awagak tulad tamat ano at na tinapatag pagsaritaan mi. Ha? Nimot Kristo mo ahak. Nay, itaman pa yung awagan nak. Sumbatak man lang. Hello? Hello, Lakay. Kumusta ka matan? Nabayagan day di na udi ang nagsaritaan ta. Di nakman la pulos mat inchachat. Wano inawagan man lang. Ha? Agbakasyonak inton umay abulan. Mabalin ka di asukunin nak iti Manila. Ha? Ay, kwa. O anya, mabalin ka di Lakay. Isen kuntukan ka ti aldaw kan oras ti isasangpet ko dita Pilipinas. Iti kasta, maikam to iti oras ti panangsukon mo kanya. Kailiw kayo unayan kadagiti anak ta. Sige. Ibagam to nga rod eksakto nga aldaw ti panagawit mo. Tas sukunan ka. Bakit? Dahito ti parakan ka, gani ka. Kita ang man no umanay matlaan kan ka. Wow! Nagpintas matanda ito a jacket, mami. Madlaw ang inginaan. Ay, katsiyempre O, ipadas mo, no husto matlaang ti fitting na kan ka. Oh, eksakto kanyak, mami. Kitaam, nagmayat ti fitting na. Nan, kita akman. Kitaam, mami. Husto mat ngagpaisukan ka. Nagustom ka di? Launay, mami. O, dahito matiparakan ka, Limuel. Ipadas mo, no umanay kan ka. Wow, nagpintas mo tayo na sapatos, mami. Umanay daytoy. Basta sinurot mo ti size nga imbagakin ka. Ipadas mo nga rod. Iti kasta, makitak no talaga ahusto ti size nga inala. Daytoy mo ti parakan ka Lakay. T-shirt kan sapatos. Daytoy pa'y jacket. Ne, nagadun ngay bakit? Siyempre, awan tinaitod ko kan ka idinaudi ang nagawid Iso talaga nga inadok ti inalak ita parakan ka Lakay.
Agyaman ak bakit? Ipadas mo itikas na, makitak no umanay matlaan kan kadagiti inlalak. O manay amin na kita bakit? Basta sikat nagpili. Ipadas mo nga rod, tapno makita. Mabit lang nga ron. Kita man, no bagay kumutlang ti sapatos ko, mami. Yan, kita man. Bagay mo lang una yan ako. Ad damanan at timaer ka. Uray ni daddy, oh. Kita, bagay na launay ti t-shirt, jacket, kin sapatos na. Aywan. Bagay kumutlaan ka ting agpaiso. Wow! Ad-adda manan agim wapo ni Daddy. Ay, sus, aduman ang timayin lab apa sa heroes mo, daddy. Anya? Ano kasta? Nagsubli man ni Grace ija Hong Kong. Wan pare, kat tinasakit. Damag ko nagsinagbiyan na gayam kanumanan iti lalaki na. Sigurado ka kali, iti na ita pare. Ang mga ma, no chismis lang dahil tama damag mo. Panagkonak, saan pare? Sigon iti nangidaron kanyak. At akanong saan da nagkinaawatan. Iti naudi ang nagawid ni Grace. Isungay siya balay ang nagawid. Angam, kunamay nga ato ti pasalubong na ka. Kastamot yung kalagitan anak mo pare. Kunam nga dapat intad na para kalagiti datakal kung kakapsak mo. Kasta nga rod pare. Kahit nangarot asawan, talaga nga insaganaan na ti panagawid na ibalayo. Pagkunamat pare. Una, tanukla ti panagawid na. Awan ko managatang na pasalubong para kada kayo pare. Alak kitang pare. Nga manipo nagsubliman na ni Japro. Saan manan ngay mawawak? Iso ang mamatiak iti na itanon kanyak. Ang nagsinubyan tayo ti lalaki na. Mamati ka, ngawan mo ebidensya. Ay, saan na masabol pa iti ebidensya, pare? Pariknak pati panagbaliw ni Grace. Nga mo rin kasta, inawat ko ta asawak. Nga putadyak kaya't amatadahil ti pinukil ko pamilya. Kaya't ko maurnos ti amin kada kami. Iso alinipat ko amin tinadamag kong inararamid na. Nga mawan mo't latta. Sinubyan na lahat tagayam ti lalaki na. Dinasayahat pare. Pangkambay. No talaga apod no ti hatap mo. Kano talaga apod-pod no ti dandano naging ka. Narigat no puro ka suspitya. Amom ti kinapod no. Iti kasta. Malawlawagan ti panunot mo pare. Saan? Nalaboysan ti kasyang inaramin na kanya. Inabuso na ti kinahanos ko. Diyakon kabailan nga ituran pay. Ti kasyay apanang insulto na kanya. Nasayaat man, ta sinong batam tawag ko, Grace. Pasensya kan, medyo busy ak ngamin. Iso nga itakla ang anasong batan ti awag mo. At akadi bagam? Wen, napatagtibagakan ka. Anya day ta Denver? Panagkunak, kat nasaysayaat no agsinatan. Anya? Amo ka naragsak ka ni titen na tilalakim ni ta Hong Kong. Ha? Payabak dagiti tadakkel mo. Kastamat din dagiti tadakkel ko. Tagsasarita kami. Anya? Awagan kang tumatlaan. Iti kasta, manggagamad dagiti baga. Anya ka din dagita nga ipagpagam Denver. Sa anak atulang, Grace. Kang runaan iti amin sa anak apulsak. Sa anak abato. Sa anak arobot. Tao akmet ang makarik na iti sakit. Kan makarik na iti panog. Denver. Nakapagdesisyon akon. Kat awanin makalakpagpay kanyak. Magpinasensya talakuman. Saan Denver? Di ka kumamot ang sao iti kasta. Inkarikatakmat alinipat ti amin. Ngam inulit mo manen. Isa pasensyakan. Ngam naskan laeng amaamuan mattandag iti tatakkel mo. Kastamat tandag iti tatakkel ko ti kalukwam nga aramidam. Denver pang aasim. Daggan na kumapay. Agpalawag ka. Awanan tirumpang nga palawag mo pa'y Grace. Pasensyakan na talaga. Gamdyakon kapailan pa'y nga ilimat ti amin. Naskan laeng amaamuan mattandag iti anak pati kinabot no. Ay, siya kung ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga inaramit ti anak mi kan ka, Denver Barok. Awan derong bangay kitawan niya ti pasensya na. Talaga sigura kasta ti biyak. Talaga sigura kasta iti kunadagasat. Denver. Manyangay nga ron.
Kat nakasarak matpima ni Grace iti lalaki ang makaedad iti kasapulan na ijay. Awanan ti mabalin ko na lang. Inawat ko matidin. Agaslawan na pasamak. Ngam inulit na matmanen. Dakkel apa naging sulto kanyak tikas diyangin aramid na lang. Nagsakit. Ay, Pasensya kayon. No imbagak na iti kada kayo. Diyak ngaminan kabaylan pa nga ilimot ti amin. Nanang, panagrignak. Kat nabanluga ko namang ilimlimat iti may papankala kami iti anak yo. nakamikit di ti rumbang agkit daw iti pasensya ken ka barok. Kastamutan ka na abalayan. Nakababain tikas jay nga inaramid ni Grace. Nanang, Agam, di mo kumainlimot ti amin kada kami barok. No insapsapam ko mga inbaga kada kami. Ang mga no nasulbar tayo pa iti parikot yung agasawa. ti amok ngamin iti. Kat maurnos mi pa iti amin. Ang nagbito ta kayam. Nanang, Hala, sana bali barok. Tinapatag. Imbagamon ti amin. Di ka agdanag. Tasaan mi mo't akanunungan tikas dyan nga inaramid ni Grace. Bayam, takasaritak tumanan dyan anak ko. Apaman nga umawag. Denver, hapay nga ka dito eh. Kanya di masapol mo. Imaya, tapno umay agkid daw iti pamakawan mo. Denver, pangaasim ta urnusan ta di may papankadata. Kaya't kung agsinublan ta. Agsinublian kunam. Uwan, Denver. Naamiris ko asi kagayam tay ayata. Sapay kumatay kanak pa'y iti gondamoy. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Kaya't kung agsinublan ta, Denver. Panagkunak. Katawanan ti sublianan pa'y, Grace. Pangaasim, Denver. Pagpapabawya kundi naramid ko. Sorry. Diyak gayam ka ba na mapukaw kayo iti imatang ko. Pesa pangaasim taornosan tamat lang kumati may papan kadata. Pangaasim, Denver. Sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y YouTube. Nang runa unay dito'y programam Alagipti na palabas. Naawisakmat na nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti saem nga inbati kanyak tinapalabas akalman. Ketap no nalawag ti amin, kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Ay, unay matlakit din nagasgasan niya San Jong. Nagsapa na matlakit din niya insok ti biyag na. Daytangkat nga ron. Uray kumamat na nagsakit, tanalakla ka siguro nga klunan. Ngam anyan, takastoy pa'y matiwagas ti ipupusay na. Wan nga rod Ngam anya nga inod. Awanon ti mabalin tayo. No di ti mga klon iti amin ipagruksan. No nagtangkan to mga mintiulo na. Kanayon ko nga ibaga sa anin nga agmaneho no kasjay anak kainom. Ang amipilit na madlata. Anya nga ita. Isukat lang arudan tinangkat tal iti biyag na. Ay, wan nga rod Ang talaga akas na tibiyag. Nalabit nga gagalaangan dito'y tibiyag nga impabulot ti Diyos para kaniin San Jomar. Isulat siguro tigasat na. Apa yan, babe? Agan mo ka? Itay ka pa suyaba. Huwag nga ron, babe. Ay, napuyatak nga minitirabi. Ay, sus.
Nagpatpat nagkaman nga tanan nagbuy-buya ti Korean drama niya. Saan, babe? Kahit anyay nga rin tinakapuyata. Napanak namin nakilamay ijayan daroksan iti rabii. Ti ko na nga insan mo, an aksidente iti motor. Huwag nga rod, babe. Kaasimat nga rod. Nasapa unay ti pupusay na. Mano ka di tayo ti ko na maatawan ni insan mo? 27 na lang. Ubing pa nga rin Naku namon, Carlo. Sayang nga rod. Tawan man laang imbati na apakalaglagipan kenkwana. Nasaysaya at kumaan, no at damot imputot na sakbay apimusay. Ay ka talaga ka sa tibiyag, babe. Di ta amin di turong tayo. Iso na lang, tagda umon una. At damot mo uti. Sayang lang agpaiso. Tas handaga man addan iti anak kita asawa na. Nasayaat man, tas imangpat kan alak ko. Itay da ka pa'y nga urayan. Oh, apay akas na tilangayo, papa. Kasla niliday kayo, mat. Kan apay anak kasukat kayo. Sa dino ti papanan nyo. Inkakit agsukatan. Tagkukuyok tayo na rumwar. Natay ka nun ni Lolam, anak ko. Anya? Kayaw awag laeng nantim alor na itay. Inuray da ka. Taggigitan tayo na mapanijay. Mala, inkagsukatan, anak ko. Mangala ka matlaang iti pagsukatam. Ta sigurado nga ijay tayo pa'y aging gamay tabon ni Lolam. Sige, mama. Urayan dak labitan. Agawa am anak. Tapno di tayo marabyan nga agbiyahe. Wen, papa. Mabiitak laang. Hello, babe. Hello, babe. Good morning. Good morning too, babe. Anya oras ka mo may sukunan? Ay, wan gayam, babe. Sorry, nalipatak nga imbaga. Sa anak ngagtrabaho ita. Nagpakadak iti boss ko, ajak pay laang sumrag. Agan ano ka mananaya? Taapay adi ka sumrag. Natay nga min ni Lolak. Isungada kami ita dito yung old house. Nagawid kami dito idi rabii. Anya? Babe, makipag-rik na kiti pupusa ni Lola. Agyam anak, babe. Sorry ha. Diyak matan in-text kan ka. Okay lang, babe. I-text mo man kiti ti kompleto nga address dita. Taumayak inton rabi. O sige, babe. Sige, babe. Agan anad ka ditawan. Di ka una agbambanog. Orahin na. Taumayak dita kalpasan ti trabaho. Wan, kan oray si ka. Agan anad ka mataka na yon. Urayan ka nga rod inton malam. Ay, unay matan. Kay tabtabon laang ni Lola. Ang nataymanan ni Uncle Edgar. Wading around. E di damo. Ni Insan Jomar. Si Maruno ni Lola. Ita, ni Mat Uncle Edgar. Ay, wading around anak. Nagsasarunod damit lakit din na pimosay. Ay, ang biyaga talaga. Saan ang mapagpakadaan? Naku namon anak ko. Dahito yan, di ko nada nga amu tayo amatay tayo. Ngam di tayo amu no kaano. Huwag nga roda. Uray ka sa no, ti panaganat tayo. No talaga adim tengmeten ti oras, apa nang isugli tayo iti piyaga pulot tayo. Talaga nga awanen mapalinan tayo. Nasakit, kan nadagsentering na. Ngam nasken nga klunen tayo ti amin. Kapilitan papa. Nalabit nga aging galaangan ijay ti intet ti Diyos abiyagda. Isong awanan mabalinan tayo. No di ti mga klon iti amin. Uray kasanupay ti kinarigat ken kinasakit na. Happy anniversary, babe. Sapong paragin ka. Wow! Thank you, babe. Happy anniversary to. Thank you, babe. I love you. I love you more, babe. Get ka sana. Nakasagana ka din. 100%, babe. Ayos. Abay, sa dino ngamin ti papananta?
Secret. Anya? Lumugan kan, babe. Inta man nag-joyride. Okay, si katibos ko ita, Carlo. At din na po, babe. Agyaman na, babe, ha? Ala, magan ka lang amagan, Carlo. Adu, tinluto ka makan. Wananti, nagaduman kagpaiso tinluto yun. Kasta ti kinagagat ni mama nga agluto, babe. Kasla pa kanan na ti mahisa a barangay no gumagat nga agluto. Kasta? Lumukmagag gaya matagos no tituya nga night, babe. Pudno dahi ta, Carlo. Amom, kastamot lang kat tibagbagik ide. Ngamitin nagasawa kami ni mamayo. Di makalan ti buksit ko. Wala, tanarawat ka ba't gamin amangan lakay. Kasano, kat naimas kamat ngamin ngagluto bakit. Imbagman saan ka lumuklok magbeng. Kat kastoy gayam kaimas ngagluto ni Andy. Ano matikan ka na? Ngam jakman amo ta jakmat lumukman. Talaga siguro akas tuyan ti kababagik. Ay da, talaga asaan alumukmag dayta. Gamin, napili ti kanan na. Ala ni mama, sa anak ka diyan napili iti makan, babe. Diet lang. Ala, mangantayo kiti amangan. Diet dita. Nada makan, mangan kiti. Nabayag kayo matan nga gayan ayat ka ni Carlo. Apay no, ang simpa kayo matan. Iti kasta, makita mi kan mawawir mi pa'y dagiti agbalinto nga anak yo. Saan mi ba'y mata na pagsaritaan day taba, nagpapa? Isu nga ro, dasya akong timang ipagbagaiha. Ibagam kiting agkalay sa kayon. Ang papa, nakababain mat no syakit din a babae iti mangibagbaga iti panagkalay sami. Pagdangay kumuti nakababain. Agayan ayat kayo man. Iso arumbang na lang nga ibagam. Not niya magtimarikrik nam. Ang papa, ang mga no ma-offend kanyak, no ibagakan ko na ti maipapan iti panagkalay sami. Saan mat siguro iha? Ibagam ngamin amak mapadan titawan. Bumakbakit kan lumaklakay kayo matan. Nasaysayan mo lang, no agsimpa kayo. Etikas na, makabukal kayo matan iti pamilyayo. Sige, papa. Bayan nyo, tapadasag to kasarita ni Carlo. May papan iti day tabanag. Will you be my wife? Carlo, Will you marry me, Kimberly? yes, Carlo. Yes, I will. 1,000 times. Oh, agyaman ako, babe. I love you. I love you more, babe. Oh, nagpintas mo dun tasing-sing mo, Ipag. Kasla itakla ang ama kita dayta. Talaga nga itamlaang ang makita. Ngamin, idikal man lang nga inted ni Carlo kanyak. No, kasta, engaged kayon? Wen, ipagruksan. Oh, kaano ngay nga ruti kasaryo? Madama pa'y lang nga plan-planwen mi. Ay na, di yun ibaybayag, Itikas na, makabukal kayo mo tinadagos. Wen nga rod, day tamat lang ti sangkay baga na papakan ni mama. Katwan matapi man, sigurado ang magagaran dauna yan ang maaddaan iti apo ko manipod kan. Isumpay Isuda nga rod ti excited iti panagkasarmi ka ni Carlo. Di kayat da, kat agkasar kami na dagos. Katwan nga min, Anya pa'y laan nga iti urayan nyo. Adda kayo matan iti husto atawan. Kan may sa, nabayag kayo matan nga agayan ayat kin ni Carlo.
Am-am mo yung siguro ti tunggal maysa. Agpada kayo matan nga adda na talgad at trabaho na. Iso arumbang na lang nga agsimpa kayo matan. Nanang, mabana kon. Sige anak ko, agan-anad ka ha. Di mo man ngaminan partakan ti agpataray iti motor mo. Slowly but surely ako nada iti English. Un ka din, nanang. Danag yun na yan. Uno na partaka ng agpatpataray. Ngamnan nadakmat ng agmutmotor. Kan may sa, amok matasurutan dagiti rules and regulations ti kalsada. Ada akong dita, anak ko. Angam ni, pangaasim ta di mo kumaialang-alang ti pagpagak. Ngamin napudot ti disgrasya itabulan. Amumat nga agsasaruno dagiti maak-aksidente iti motor. Saan lang nga ita? Dandanin ti kasar mo. Iso apang nga asim, ta saan kumaanatangken ti ulom. Un ka din, nanang. Sige, mapana kong tanil tawin. Ang mga numaladawak pa iti trabaho. Sige anak ko, di mo liwayan ti kumararag. Iti kasta, tarabayan na ka ti Diyos kabayatan ti panagbiyahem. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, babe? Ni Rene, babe. Apay ka, no? Agparparescue da nga raw. Nagkurang ano ti warti kabit da yesay. Ket, mapan ka? Kapilita na, babe. Awan mo't ngami ng daddo, may baon ko. Iso nga nung sa kuna ti mapan. Makasubli ka nga tadagos? Dahil tatidya ka mo, babe. Depende Ang mga no, tulungak pa'y ita amang ikabit karagiti war. Iti kasta, malpas sa dagos. Okay, awagan naktungarod adagos sa paman amalpas ka. Iti kasta, amok no anyan tunga oras ti panagawid mo. One, babe. Unay matlakit di nagasgasat mo, anak ko. Apay nga yung bati nagbatan. Apay nga, anak ko. Bumangon ka, Tita Carlo. Bumangon ka, pangasip. Awanan, balasan ko. Awanan ni Carlo. Nung apay matngabin nga isupay tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Unayan, Diyos ko. Apay at anak ko pa'y. Apay, Diyos ko. Nagkakaasi ti anak ko. Nagado na gitarapap na itipiyag. Gabanyan. Anyan na kastoy matan tinapasamagan ko na. Nagsakit. Unay matlakit din ang kinaranggas ni Gasa. Nagrigat nga aklunan. Apay nga imbati na, Carlo. Apay. Kasano pa itan dagiti plano ta? Kasano pa itan tawan kamatan? Kasano pa yan? Nagsakit. Nagrigat ka aklodan nga awan ka. Nagrigat, Carlo. Kimberly. Sige lang. Isangit mo tapno manag-anak na. Basta ako itinapukaw ko ti asawa. Iso ang maawatak tirik ng ita. Nagsakit, Roxanne. Awan umaspik, iti kinasakit na.
Apay ni Carlo, pay. Apay. Kas nakunahon. Maawatan ka. Angam talaga akas na tibiyang. Nalabit mo ito na pimpintas ang plano ti Diyos para kini Carlo. Kas namatan kan ka nga ibatin. Kasla jak kabaalan nga aklonan ti amin. Kasla kayat ko batin ti matay. Kas naakmat kini. Angam kaasi ti Diyos. Ininot man anaaklon ko ti amin. Padyak adong tang tumatlaang ti panawan. Ama kaitap ka. Basta di mo liwayan ti kumararag kini Apo Diyos. Ay, unay matlakit din ti kasjay agasgasat. Ti agbalin ko maaman ugang talakay. Ay, wani nga rod bakit? Kaasimat. Nakasingsingpat ni Carlo. Ang amno apay mat nga isupay lang ti nakapasamakan ti kasjay. Wan nga rod no apay mat ngamin, ani Carlo pay laeng tinapili da pagpareskiwan. Ay, nagsayaatan ko mangadda dito'y balay. Agam, anyan, tainawagan da pay laeng mat. Isukat nga rodan tinakuryente jay site. Ay, wani nga rod. Talaga ti aksidente. Awan di pilpilyan na tao kan oras. No talaga nga oras mon, talaga nga ipan mon. Ay, kaasimat janak ta. Sapay madama plan-planwan dan ti panagkasarda kuma. Ang anyan ti kastoya na pasamak. Kaslasaan na nakapapati. Kumusta kan, friend? Okay ka ka din? Jak amo, friend. Jak amo. Noan niya ti marikrik na kita. Nagdagsan ti parukong ko. Nagdagsan ti riknak. Jak kumapay kayat ti sumrag. Ang masapul man. Tani, adoon na yun ti absent ko. Ay, talaga akasta, friend. Nang runa ket kapudpudutan pay lang tinapasamak iti nobyo. Sana bale, mamati ak ngayon inot mo't lang amalipatam ti amin. Kunada nga rudan, time heals. Ayun gayam, adda ka numaangay amisa ijay labin ton madamdama. Kayat mo ta mapantama kimisa? Ha? Mapantama kimisa kunak friend. Kwa, friend. Kinapod nun. Jak ngamin unay makimismisa. Amok iso nga rod nga awisan ka. Ala, umay ka tamapantay jay labi. Apag gusto, sa nga pulo a minutos langan kat mangrugin ti misa. Good morning, everyone. Praise the Lord. Kumararat tayo kakapsa. O Diyos, ang managayat ka na dumuunay. Agyaman kami, Apo, itinaldaw-aldaw, gapu itinaluway a bindisyon mo kada kami nga anak mo. Di da kang pumabaybayan, o Apo. Itaklin mikin ka, titunggal oras mi, kadawatan mi, nga inisi da kami kada iti anyaman a pagpagkanan mi. Tulungan da kami kadi, o Apo Diyos, amang handal kadagiti anyaman a panlubog adungdang iti biyag mi. Agulimag tayo ngaron iti sumagmamano ang minuto, kalintay sang kamay sa ako mararag, babaan kadagiti bukod tayo akarara. Diyos ko, at tuyak asi papakumbaba dumaw-dawat iti kaasim. Tulungan na kuman. Amang isubli iti sigod aganay gay ko. Tulungan na kamang lipat iti sakit. At ako maapalag-anam ti riknag. Ikatam ti dagsan ti barukong ko. Katulungan na ang mga parwanan.
Anya ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Naawi sakmet a nagsurat ta kayat kumat nga ibinglay to'y napalabas ko adyak tupulos malipatan. Ubingak paylaeng nariknakon a babae tiriknak. Wen Miss F. May saak a bakla. Ket iti kaano man jak tupulos ibain daytoy a kinatao. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Kastoy man dagiti pasamak. Ha? Ni Manong Tony, di masabat ko. Nakasalikat mo, titipon na. Mapansiguya talon. Ay, sigurado, ngayaban nakmanin na sumurutin ko, ana. Ay, masapa lang makapanunod ang kitirason ko. Iti kasta, di nakpilitan na sumurot. Rije, ingkag sukat, tagkuyog tama pa ni Jetalon. Inta ka no tulungan ni Papangagarado. Ay na, siguratan ti mapan manong. Nagatungan minta assignment ko. Ay apo, by am that assignment, tamabalin mo nga ramidin intun rabi. Saan nga rin mabalin? Taado day jay. Kan may sa, adupay taramidag a project ko manong. Oh, rason mo lang mananday ta. Agrumpot agad din, tanay, malaman. Sigal tanaminan ti mapan manong. Ato nga rin ti assignment ko kulakit. Assignment nga. Masadutak ko lang kiti ah. Adupay lang nga rason mo. Oy, bes! Asino manan aya ti pagpanpantasyam dita? Ha? Ay kwa, bes. Ay sus! Hindi ka di manin Jerwin tikit kitaam? Ay, pakabasula ka di ti agayan, bes. Dayta ka manan ako nak, bes. Mabalin ka di? Lipat mo dayta, Jerwin. Di man iso amis mo tinangibaga adi na kaya tikaskan ka? Wen, bes. Ang moment a crush na crush ko ni Jerwin. Saan ka ti? Alawanan. Ada ako dita, bes. Ang uray no crush na crush mo, no di nakamat nga rod kayat. Awan ti mabalin mo, bes. Saksak tamla ang tiriknam, no kasta. Ay, basta. Ilaban ko teto ken kwa na, bes. Ay, nasika talaga, Reggie. Ipakat mo man ang tikinabaklam ako, nak. Ay, talaga, bes. Jaksar din nga ni Jerwin. Aging gakayatan na. Uray adan girlfriend na, kasta ka di? Anya? Atong girlfriend Jerwin ko na. Katwan mat, adan. Kaeskwelaan na matlaang. Iso atikan mang namnama, Reggie. Mangbiro kalangan iti sabali apang hibaw ingam iti ayat mo. Iti kasta, saan kan amasaktan pa'y, bes? Uy, bes, kitaam Ada nag-friend request na niya. Gwapo man ti profile picture na. Na? Kita man, bes? Atoy, Perfect girl. Talaga gwapo. I-search ko man. I-add friend ko man. yeah? Tapos ang lang nga sikat yung mga kita. Di gwapo, bes. Oh, agad. Kumusta? Riniplayan na ka din ni Lander, best? Was, bes. Di naman insising message ko. Iso anak umaak. Di akong kinulit pa. Saan na ka siguro at type, best? Hay, nalapit ako sa bes. Aklo nagsantigasat ko. Gasad mo nga anya, best? At talagang awanin ti mga yat kanyak. Agpakalalaki aksan. Iti kasta, saan ako na masakitan pa, iti kastoy. Ay, sus! Nagsaw jam amok. Sige man nga rod, agpakalalaki ka nga rodan. Mangaram ka iti babae, tama nga no iso nga agpaiso ti ayan tigasat mo. Ay, Diyos ko, Lord! Baka walang apo. Ay, awan plano ka kasta, pes.
Sa isa niya at langan nga agbaakak, ngam ti makiasawa ka iti padak a babae. Angam, amo, kailiw kan tulakit di best. Nangruna ti kastoy apa nagbanbanding ta. Tapay, best. Apay, papanamon, agabrod ka? Pa-Manila namin, best. Into next week. Ijaya kayan damanang ko nga bakasyon. Kasta ka di. Kunaklakit din no sa dino ti papanam. Sana bali tadamot cellphone. Mabalin talata ti agchika no ko Sa bagay. Awagan naklaang no ada ichismis mo, best. Nagboring matan. Sampai nakapudpudot ti panawan. Agbuyak man laang ni ti YouTube. Ne, ada nag-message. Pasag man pa. Nag-reply ni Landar. Replyak. Kalpasan na, i-stalk ko ti account na. When best, imbaka kaming kengkuana mo ibapan kanyak. Kastamot din ti kinataong. Katnaklon naman si ka. Legit ba't laang ka di dayta, best? Legit, best. Katno kanahin ko nga rod akain inawag iti cellphone. O di congrats! Kamaudyanan na, naadaan kayo matlaangan iti komunikasyon ka ni Lander. When nga rod, best. Kat, naragsakan. Ay, syempre, si Kaman matawa-awagan. Kanitetext ti crush mo. Ay, isungarutan tinagbalin alarm clock ka. Anya? Apay nga ta. Asan mo tinag-text umawag man lang ni Lanta. Sabi tsak makontak ti number na. Anyatan ti napasamak kang kuana. Uy, kumamot mag-text man lang. Iti kasta, tsak agdamdanag akastoy. Ay, makasikur ti kastoy. Magpakadak sa langit kinimanang kong tagawit akpay langit di probinsya. Iti kasta, maiyaw-awan ko dahito amariklik na. Kaya't mo asawan. Talaga adi na kan in-text, kan inawagan ni Lander, best? One best, isaw pa nagkunak. Katrumpang nalang alipate ko ang ang tao. Ay, sus! Kun-kunam laang mananday ta, best. Ngam inton awagan na ka, mayat kayon tumanan. Saan Talaga dakon kayan. Kanahanak mo lang apasakitan. Iso nga, let go ko na siya. Makamumot din itibiyag na. Ay, kat malalaman best. Tituyak pa lang manindayon. Tituyak nagpalabas iti oras. Imbag dito'y talapres ko ti angin. Sanang kasi di unag akas limpir no ti putot no. Atawag ko. Asino nga? Ha? Nilanderman. Sumbata ka. Hello? Hello, Reggie? Anyangay matikon-kinan mo. Tainawagan na pilaan. Di mat-imblag mo tinambar ko. Agraman ti Facebook ko. Ito, umawawag ka man Ha? Ay, kwa. Pasensyakan, kwan. Jack gagara tinang i-blocking ka. Medyo busy kami niti trabaho. So sorry Noy takla ng imawag. Saan nga man ay arason day talanta? Oray busy ka. Saan mo tamasapong i-block na? Wanan, dasol kon. Sorry nga rudin. Pasensya ka lang adamatrik na kamasaktan. Sa anak may ayam, ano na umakan,
Mabalin mo latan ngay bilang, kat sublan nak intun kay kahit mo laeng. Lipatin na kon, kat lipatin ka matan. Ay, san Ariji? Pangasim, tadi mo kumangot aramidin di kasta. Suri ka din Kahit kung kita ta, kumayak di tayo nyo. Di kasta, makabawi akmat. Ang kita ta ko nam. Wan, ikarik na takin ka. Umayak nga umay di tayo nyo. Atakin ka day talantar. Condolence, girl. Makipag-break na kami ipupusay ni uncle mo, bes. Agyaman ak best. Agyaman ak Risa. Kaano tayo ngay amapan makilamay? Da kayo man, no kaano tayo amapan. No kaya tiyo, di oray intun rabiin. Kit na kayo man. No kaano kayo anawaya. Di iso. Akikita tayong tulatan ni Sigon. Tasa tayong tagigida na mapanidya balay da uncle. Okay, intun rabi nga ruden ti papantayo. Okay nga, Rod. Agkikita tayo ton, itisigod a meeting place tayo. Oh, apa yun, best? Kas lagi ka makaidna, Ha? Ay, ko ang aming best. Athletics ni Lanter. Oh, apay ka, no? Nagkulit. Kaya't nakanti mapanidya balay. Ibagamkan ko, nga dalakad tayo ita. Imbagakon best. O kat anya kay ti kunana. Awan pa'y matreply na best. I-text mo. Ibagam nga agkikita tayon to ijarang tay. Amo na day jayan. Nagbayag kayo matan. Itayak pa nga guru uray dito. Pasensya ka. Nagnag na kami. Iso medyo napayagan kami. Imbakin ka tanakamotor ka. Iso na bibi, iti pa nagbiyahe. Atayupay ka di dito, iti balay ng uncle mo. Kasi tigan. Agang kas ka nga rodan. Itulod ka. Ay saan? Kasano ngay matagiti kakadwa? Alangan mat nga ibati kita. Sa nabane, tasi dagmatan. Magmagna kami latan. Mabidla nga rod. Tamang kita kiti pangiparadahan titi motor ko. Sumuro takmat. Magmagna ka man, kasta ka di. Gatwa na. Dahil talaga. Makipagpagnaakmat na. Tadi mo matkayat ti agang kas iti motor ko. Nagjayin ti balay dangkel ko. Medyo tayo ti pinagna tayo. Anya nga dayo. Asidaglaang anya. Saan ka siguro asanay amagmag na. Iso asang kay bagam ti adayo. Ha? Siguro. Oras si daglaan nga mga mutmuturat. Wow! Iba talaga pag rich kid niya. Saan mat? Alam tayo Rigi. Ang pindintang kwanta. Ipabila nga pag merindayo, intun matamdama. Ay saan? Tsak tayat nga watin ditang kwarta. Kwartam day ka. Iso nga idulin mo. Hanyamatan. Nakakulit mo tanday jo alanta. Nabartag sa matilong ko. Text at text. Hay, naku. Magplayak latan. Tadi namat ko na. Tanag-text manin. Grabe in. Apay, di kay agawin. Replyak na lang. Agawid kami. Inton madamdama. Ay, sus! At man text man. Ada at dito'y kalsada. Mabaling ka di arungwar ka. Urayin ka dito'y ruwan. Anya nga tayo at ibagana. Hay! Rungwarak man laangan. Nagyaman na. Tapinat kam tikit daw ko, Rigi. No nagpalit ka magyamin. Api aya. Anya ti ibagam. Sakbay pumano nga. Kahit ka kumangagkan. Uray ti pingping mo lang. Anya? Mabalin? Sikat di makamu mo. Landa. Oh. Putno ka di tayo ito'y. Sana ka di lang nagtagtaga-inip. Diyos ko, Lord.
Sige ha. Agpakada ko. Katagyaman ak manin ha. Awagan kan to, apa man na makaawid at, Kriji. Ay, awanan pa hindi jalan te. Talagang sangit ti ang pag-ayaman naklaan. Kalpasan ti panangagag na kanya. Saan man na nagparparik na ti loko? Paasa talaga day ti lalaki. Ang kanya nga tayo tiramita. Tsak makaid na, mga pampanunod ken kuana. Kanya nga tanong, i-text ko ta mo kakatrabahuan na. Damagag no at day ni Lander. Ibagak akayat ko ang makasarita. Wan, kastala ang taramidag. Oh, agan ano ka, best? Dandanisan mo na may drawing tarupam. Awanan, best. Talagang sa amalas sakitinagan ni Ayat. Anya? Sika talaga, best. Nadamag ko ngamin. Nadamag kaya man kano girlfriend ni Lander. Ouch! Sakit-sakit naman, best. Grabe, Nest, best. As in, nasaktan ako ng sobra-sobra. Oh, a moment, nakasano ti panagayat ko kinilander. Saan ka di? Di pa lang matngamin, nga ibagbagakan ka alipata mo day dya alander. Pangnamnamaan na kalaang day dya alalaki, patpatsamat. Hay, wan nga rod Iso nga ita, i-concentrate ko lang ang dagadal, best. Talaga siguro at gasa ti agayan, kan paayan. Nang runa, kat saan mat ama ilipak nagpada kami alalaki. Anya nga min ayaw ti pareko 3J. Apaya di mo kayo tagtuloy nga ganal iti kuleyo. Awan na papa. Kas lamasan tutak namin nga giskwela. Anya, ang masayang met. Rumpang na lang nga giskwela ka. Iti kasta, at ang tumat may pagpanakal mo. Ituloy mo kit di nag-eskwela. Tapno di kang tuwag babawi at di ka nag-eskwela. Mangala ka iti uray anya akorso. Masadutak nga ruten. Awan kanas ko nag-eskwela pa. Si kaman lang ti kasta. Dagiti duma kayat ka nag-eskwela. Si kaman lang ti sadot nga agadal. Masadutak nga ruten pa. Aglakok lang iti street phones. Kanhalo-halo. Ngam tag-eskwela ang papa. Please. Sika man laang tibak lang awan arapap na itibiyag, Reggie. Ha? Ne? Apay matan ako ng tikas tama na. Naibaga ni manong mo kanya, adi mo kanon kayat tiag tuloy nga giskwela. Porgi jak na itag tuloy ang eskwela. Awanin arapap ko itibiyag. Kasta ka di? Katuan ngamin, kaduan mo't akaskan ka kat nagagat nga giskwela. Nagagat a dumiskarte. Saan akas iti sangkay bagam masadot ka. Masadot kan nga giskwela. Di ka kat agyaman, takayat da ka pagtuluyan da papa. Dagiti da duma dita, awan pagiskwela da, ngam nagagat dalat ta sumrag iti pagadalan. Sikamatan nga da ko mapagiskwela na ti sadot. Hay, anay nga rin ti mabaling ko. Kat talagamot masadot ako nga tuloy di kuleyo, manang. Sayang lang di kwarta, no agin rolag, kadyang man lang maiulot ang agadan. Reggie! Reggie! Hala ni mama. Pukaw la, pukaw. Anya launa yati pukpukaw yun. Nakababain ka nagiti karo ba? Riyaw kayo, ariyaw. Hintom kwan. Ibagadan to laki din nga dagap-abal iti balay. Riyaw ariyaw asasawam mat. Panangayab laeng mat dayjay. Saan ariyaw? Pukaw asasawam. Oh, anyaman nga minen ayadag ito'y nga order. Order ka lang nga order. Hala ni mama.
Pakasikuran na nga tayo nga. Kat saan mat nga isutang baybayan. Anya nga mindag ito'y nga order aya. Kurimat-mat ka di manan. Ano fa? Ay sus, gatang kaagatang iti kurimat-mat. Abay, di ka makontento kada kita kurimat-mat mo. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti kastangar aramidam. Ay sus, apo aya. Fishball! Kikiam! Ito yan mga suke. Tumatang kayon. Halo-halo yun dita. At dampay barbecue. Umayen, mga suki. Kumatang kayon. Fishball! Kikiam! Kastoy ka diti kayat mo abiyag, Reggie. Aglaklakulatan iti fishball, kikiam, barbecue, kan halo-halo. Ha? Jakmat ibaga nga awan ti panagasensom iti panaglaklakom kadagita. Ang nasaysayat matlaeng no ituloy mo ti agiskwela. Iti kasta, makabirok kanto iti nataltal ket a trabaho. Saan laeng adayta? Mas respetuan da kanto pay adag iti tattao no may sakanto na professional. Ay na, okay ako niti kastong estado ti panagbiag kumana. Naragsaka kon, nga uri kastoy lang di trabaho. At least, adda bukod ko a kwarta. Salang kas kadag iti daduman dita, aday talaeng makichistis-mis, kan mang namnama iti maiyawat kadakwadan ti aramidan da.